Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Doni Rahman, selaku pimpinan Bank Aceh Cabang Kutacani beserta keluarga besar Bank Aceh Cabang Kutacani mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.